Aneh bin ajaib, biasanya orang kehilangan sepeda, ya kehilangan bener ya. Ajaib. Ajaib biasanya orang hilang sepeda nah. Arya hilang benah. Arya aku betul kebejin dia. Dia sandi dia. Dengan mancing menyepen dia. Ini mau boleh sandi anu dia. Aro di mau orang ro kancan ro. Hah? Iya. Iya, aro orang di mah do, benih kancan kakek. Masa kita ngibah HP? Di ompen ya kuang. Kakek nang ngibah tiba gelo. Ada senyama ke antara gele bener ya. So di nare tek beki nyata no bi sarang kiyae. Arba bis anu ro. Ki maksa kadang ora. Mengko relang de pendenan. Dibarin mau sepedana. Pocur kudu ilang sampai anu napa na. Lebih dari remak ada ya. Ya aku sama na. Ya tengok yang. Ban mo le gidung nya kiri ya. Ban ada. Muda ada remah. Tak silang. Tadi Ampun. Tek gelo. Tandi nomor sekali kakek. Reng ro mana? Hah? Mak bisa tak ngibah HP kakek. Tanya BBC, tanya telepon. tanya bisa telepon, tanya bisa. Iya ki ontong bedontong kakek ki elang bener kakek na. Masuk ke nang. Hilang ben sepeda lagi nak sekut elangan. Ada soalnya nak ilarang bi ki akhirnya keng orang ro kebanyakan ro maksa. Tako anu tako aperian maksudnya ki ilarang di nak sekut aperian di nak kejadian mate. Internasional dia bilang. Hebat ketinggalan lah. Hebat. Demang ko ari kaya. Lagi dia. Tuli nyari anu kakek. Sandali di mana kakek dia? Hah? Tuh bila kakek saya anu? Saya mancing kakek. Ampun madim mah kakek. Tak bisa, takkan di badan saya lang pada gak nih yang bakun orang anu. Tak ada saya hafal nomor di kakek, mau saking berde saya hafal kakek. Yang pun mah dia kakek romana. Beren pasar ompun. Abu anu, apa ro? Nyamana? Berlanjut. Jageng beda pola beda sekancaan kaki pola keng sidengki keng keniat kaki ya. Kakek biasa na bereng siapa kek? Mana ada detik anak-anak apa bang boleh. Kakek dia. Con Pengurus sendiri open sampai lagi. Isa tadi saya di anu merah. Tak Roma mana? Open guys. Udah open bosang anu seberan bilang. Tak ada anu, berkurangan. Nyongo kontak aja. Tuh, dan ada nak. Tuh ini dia. Anan siapa kakek? Nan bunda. Bula. Apa ibu aktif. Teki nya no akin na. Kontak aja, kontak aja. Kayak ngode yang mana dia. Sampin na kakek. Ode. Repot di mana nyari akin. Ntar ke kelai bunne. Kita
antar telepon na. Layak dia dan mulai ban, mau tanya ni telepon tanya mesti.